Ok, ovako iz kornjače, idemo ovdje, dobra baza, kuk na kuk, sada moja leva ruka hvata rever, otvara, desna ruka stavlja palac unutra hvat, leva ruka ide hvat niže, tu, sada kako smo ovdje, rotiram se i stavljam moje rame na njegov potiljak i okrećem se stomakom ka podu, ovako. Kad sam ovdje, idem obavezno pritisak ramenom i desna ruka davi, znači izgled na gore. Znači ovako, ako smo tu, otvori hvat, tu i sad samo zategnem. Još ono, otvorim rever, palac unutra, druga ruka hvata suprotni rever, zategnem, okrenem se na stomak, pritisak ramenom na potiljak i sad zategnem ruku. Bitna stvar, da ova leva ruka ne vuče rever ovako, nego vuče na dole, a ova vuče ovako.